Acaso po llega di entregabo ang gesto inkomstenbelasting ihanyabo kung aanslag o pihaldo? Portata e caso, kubota, cobra salário, bot yung imang zak, ia cerca também bot yung apartamento tahir? Nos turti ko paga belasting riba nos entrada. Essa é importante para botar compreender a estrutura de inkomstenbelasting de a maneira aqui para fazer uso de turba dedução e tem mais chance de ganhar semback. Durante de nos workshop estrutura de inkomstenbelasting nos lo para quieto na é diferente aspecto ng qual de relata inkomstenbelasting. Nos lo analisar. Quem tem que pagar inkomstenbelasting? Riba kiko bota paga inkomstenbelasting, pues bo belastbaar inkomen, nos loa ture entrada na, pues inkomstenbronnen na, bota paga inkomstenbelasting riba je, e também ture direito na di deduction ng kuboting. Também nos lo analisa a tarifa de inkomstenbelasting para asna bo por compreender mas mio, basta riba kiko e aanslag ng ta. Inscrevi bo mes, e participar para nos workshop estrutura de inkomstenbelasting para assim abota melhor informar com a base de Kiko bota paga inkomstenbelasting.